Салам алейкум, Москва жамат. Туғандар, сілерден подписка, лайк. Менден болса 10 жылдық тәжірибе. Может, біреу білет, может, біреу білбейді. Білгендер, ештеке деп жаман-жуман жазбайлы оғыла. Сілер қату кесіңер, қиын кесіңер, білет кесіңер. Болды. Анан туғандар, айтып қойын деген спринтер. Личкаға жазып отсыңар, спринтер алып білем деп. Туғандар, Қырғызстандан біреу машина берем дейді, біреу бірдемесін алмаштырам машинаға дейді. Туғандар, Москваға келіп спринтер айдап ойлы оғыла. Москваға мына мен біреуіні, бір спринтерім, екі спринтерім біреусін досым айдайды, біреуіні өзім айдайым. Жұмыс жоқ болса да жеңіл машина, BMW, СМВ, любойын біреуге өші мүмкін спринтерім бербеймін. Анткені ремонт өте қымбат туғандар. Мына самый оптимальный машина Москвада айдағанға. 2022 мо спринтерлер. Газель 2.8 дизель мотор менен туғандар. Өлбейт, запчасты мунуку 5000 турса, мунуку 500 сом турат. Муну запчастын продуктовый магазинден деле сатып алсаңар болот. Өзүңөр деле кое алсаңар болот. Өтө жөнөкөй машина туғандар. Правда, жос керек, бирок Москванын жолуна самый раз туғандар. Ичин тартып көрсөтпөчү. Газель десене туғандар, чочуп бересиңер. Мына газелдин ичинин баары спринтердикиндей почти. Баары идеальный машина, бузулбайт. Болгону жылдан жылга баасы кичине түшөт. Бирок деген бул, допустим, муну айдап чыгып 100 миңге ремонт кылсаңар, муну айдап барып 10 миңге ремонт кыласыңар да туғандар. Иштегенди Москвага келатсаңар, акыркы машинаңарды сатып машина алам деп атсаңар, спринтер албагыла, спринтердин обслуживаниясы өтө кымбат. Экинчиден, мына могул машина спринтердей эле жүрөт. Эми дагы жаман көрбөй эле спринтер менен салыштырып атат деп. Ооба, бул 2000-жылкы, бул 2022-жылкы. Бирок экөөнүн баасы бирдей эле, бул даже арзаныраак. Бирок бул бузулса, болгон акчага оңдойсуңар. То есть бул менен бул бир бузулганда силердин бир ай тапкан акчаңарды алып түшөт туғандар. Муну деген для удовольствия, для комфорта айдаса болот. Бирок Москвага келип акча тагып кетем десеңер туғандар, мына могу машинаны алып айдасаңар утулбайсыңар. Сатсаңар деле ошо бага сатасыңар 1-2 жылдан кийин. Эми бир 200 миң түшүшү мүмкүн. Спринтердин несі жакшы, баасы түшпөйт, бирок 2 жылдын ичинде 500 миң ремонтка кетет бул машинага. Чисто айдаганга мына самый раз могу машина. Сервиске барсаңар да очередке турбайсыңар, любой сервиске кирип барсаңар жасап берет. Запчастары өтө арзан, ар бир райондо 7-8 газелдин запчастын саткан магазин болот туғандар. Ошон үчүн жана Кыргызстандан келип иштейт элем, машина алат элем деп көп жазып атсыңар туғандар. Силер эми мен силерге машина сатышым керек болсо, спокойно эле сатып жибермекмин. Мен болгону тура направленияны көргөзүп атам туғандар. Если Москвага келип грузовой менен иштей турган болсоңор, мынакей самый лучший вариант Газель Next 2.8 дизелин алсаңар утулбайсыңар ошондо туғандар. Салам алейкум.